Sanibonani ibizo umchasiseli isiminye sentombi zasemzingwane exhubeni kwakho kwakumayabo umfana ozalwa phansi lekheze emaphisa kwelikanyanga zonke esaletseni namhlanje badala niyabona ukuthi ngenze njani ngilandele amakhosi amakhulu abantu abadala ukuthi ubaba ake azosichazela insizwe yale magwe azosichazela ukuthi umsebenzi lo awetheswayo bamnikeza wona uqhubeka kanjani njengoba sesike sabona einsukwini kusenzeka eminye izigameko ezithile kodwa namhlanje nje sifuna ukuthi azochaza ngomsebenzi wakhe omkhulu kangaka osumbangela futhi osumakhela izithi sizwe enkulu Nkosi yami njani mkhulu ngiyaphila Nkosi yami ngabuza kuwe siyathokoza mkhulu nanku umsebenzi ophiwe idlozi usebenza kanjani wena nje ngathi uzethule emphakathini usho ukuthi ubani usebenza njani ngiyazi ukuthi iningi selikwazi ngiyabonga Nkosi yami nanku umsebenzi okhethelwe ngizobingelela umlaleli nombukeli wonke igama lami lokuzalwa uLen Mothondebele elesilungu angilazi lichaza ukuthini singakhulumi ngalo igama lami lokuzalwa nokukhula unjabulo umuntu nje ohlala esijabulele namanje ngikidnapper ngikidnapper njabulile ngihamba nje kunjalo nginenjabulo namanje imbulala nyofa njabulile igama lami unjabulo igama lami lokukhula elabantu abadala Khokhovula Kundabaloyi igama ledlozi kodwa ngiyangibizwe ngegama lomoya lesivivano Magia mina angizukukhuluma ngomsebenzi wami manje kumele ngikhulume ngokuthi uqala kanjani ilapho nje engathanda khona uyabona ndoda mina ngikhula lapha ekhaya bonke abantu abasesigabeni Magwe Oslawa Okaranyemba Otopota Mapisa Shelanyemba Ratanyane bayamazi Khokhovula ngiyangibona abantu abaningi uzobona amabhodi ebhaliwe egcwele igoli lonke Prophet Usibanda from Bhinga masiye Bhinga sikwazi vela akuna prophet othiwa Usibanda bamazi mina ngakithi ngiyaziwa nanokuthi ungatshontsha amaplango wami ngiyakhumbula ngangakha batshontsha amaplango wami ngihamba kuyi-Thursday mina nisiye ekhaya ngafika ngabonakala nge-Friday nge-Saturday amaplango wami avuka egcwele iyadi oyedobo wanilanda wathi hayi mkhulu ngiyaxolisa amaplango bengiwathathile kodwa ngenza okuthenga amanye bengithi ngizowaletha kuphela kodwa ngoba ngibona upenda ufana wakho ayenopenda obovu lawa amanomako iblue so ama-window anjani bengisawafake anamathele angazi noma ngingawagqemeza ngechizela ngiwakhiphe kathi no lokho kokuthi ungitshelile amaplango kathi unganawo okufulela thatha lamaplango ubuyisele phezulu wathi hayi awakho phezulu la ngiwathenge ngibisela no is fine so mina ngumuntu abamaziyo ekhaya ngakithi umlungu okuthiwa nguLawrence le ubedume kakhulu bemayina nangakini kokutshela nyemba le uLawrence emandiwongola une claim une stamp manje zokusela uLawrence Junior uLawrence wanthathela imayini yami ngamtshela ngathi Lawrence ungayi emayini yami ngemva kolushombo wamfonela uLawrence wathi ngiyaya mina khona themba lezinto zalo kalonyanga wena thusela lo muntu walokini angathi alright is fine wahamba uLawrence kunge-Friday wayemayini yami wawele emgodini wami esubanga uLawrence amkhipha lapha wafa umlungu wala so is it coincidental ukuthi bengithathela umgodi wami uhamba wawela kuwo amizobona ama-investors wakhe I mustn't sound a witch ngingazwakali njengomthangathi kodwa ngiyazilwa izinto ezingiqondileyo uma kufanele ngilwe uzuwele emgodini spiritually ngoba ungenza into engalungile that is not witchcraft it's a spiritual warcraft right lokho sibala into eziningi singakayithanda kakhulu yes lesiphiwo lesi sifika kuwe ngasiphi isikhathi sifike ungakanani ngeke ngibone abanye umuntu nje sikhule naye siphila naye sithuba simbone egoli sethwasi nihamba niyothwasa antwasanga mina ma ufila ukuthi angisiyo lenyanga njengoba uthiwa ngimemeze ngithi ngiyifake ngoba nithwasanga kulungile angithi wena ngakini inyanga ke sithwasile njalo masikhuluma ngami sithi inyanga asikaqedi ngoba mina ngiyinyanga mphinde beyisangoma
siyini isangoma ngumuntu obona izinto uyazibona ngamaphuphu uyazitshelwa kunama voices akhuluma kuwe amanye ahleba whispering sithi kunyenyeza ngakithi mina madoda ngizalwe eGwanda mina eMagwe eLishongwe ngakhe eMagwe bayazifihla abantu mina nguNsibande mvele eswazi ndawe nahlanya noSibanda wena umdaweni wena uvodloze ekhaya yabona wangikubuza le ndoda uyabona mina ngikhule ngigida bengigida esikoleni isikolo zonke zenzane sithi khona mara shoboy yonke le nto ngakhethwa ngazoyo gida sesigide eGwanda kusho ukuthi abantu abakhule nawe abethuki mabeqala ukubona kunje ukuthi makuthiwa ngiyifake bayazi nje ukuthi makuthiwa ngiyifake bamangala bakhutha umlomo wangaphansi babambe wangaphezulu bathi kanti bathini laba abantu bomzansi isikhathi sikhule naye lo muntu enza la dala ndoda ngila imizi yababusi balelizwe ngengunikeza amagama bomvela kuyo ungavula ifoni yami manje uzobona inkalakade eziye zabusa lelizwe ngene emzini wakho sengingaqala ukuba yifake namhlanje ngiyengaqala before ngikubiza nga researcher ngawo ngathola ukuthi hayi kuningi osukwenzile nezithombe ngibona endaweni eningi ngase ngibona ukuthi hayi lo muntu ngathi kuningi asekwenzile nabantu bangakithi basuke bathathwa uduma kakhulu sebezwe lento kwaba isikhathi abaqala ukwazi ngazo kanti bekumele ngaba kwazi kahle ingakho sithe namhlanje sikunikeze ithuba lokuthi kube uwena ochazela abantu uchazele iAfrika yonke nje jikelele ngiyabonga kakhulu usebenza njani and I thank you for being privileged to talk to the world. Ihambile le video yami ku Asia ungakhulunywa sindebele nesilungu ngitrenda khona ngikhuluma ngifake ngikhonjwe ngama AK47 into ezingaka ibhame eziwu6 khuluma ndothula wena ngithule so into ngayisho mina emntwini ohlakaniphila simi mina bengikhuluma mina bengilingisa yena lento yena ayishoyo kodwa bese izuzwakala angathi ishiwo ngami ake ngikhubeke ngagida imgidi yesikole ekhaya lapha bekuthi maka ukugidwa thina sinabantu ababephila abo 105 years 129 years nginabo omkhulu bamabaphila 135 years umuntu wakhona uyabethwalwa so ebekwa lapha thini ngapha emuva uyabedabuka njengonyawo olunemkenke mawuyawubona esikhule emakhaya kuyabe kulokuzena uyazi ukhona ngakini ukuthwa enjalo bese simbhanda ngobulongwe ukuthi angadabuki so labantu mhla kwenziwa imgidi yamadlozi bebethwalwa babekwe lapha bese ukugida mina la esikweni hayi bengiyingozi gida umgidi kugide mina kuwe bona amadlozi ngikhula kanjalo ngakhula ngaqala ngangena emaphusheni ngakhula ngaqala ngabonisa imithi ngakhula ngaqala ngayenza izinto ngakhula ngaqala ngazibona sengisesinobaba wami sesenza into esihlangene sokunobuyoni kodwa siqale thina baba bephila naye ebephila baba wami mina kahle kakhulu umuntu ongikhulisa ngokwedlozi ugogo ozala umama wami amadlozi angena kakhulu kimi uMamadube oJomba oTuntutule yaba ungakuphi ugogo nayo iChoboyi kodwa indaba yabo idokota thina phela besuka leSaletsel siye eChoboyi phela ngithi yiko la bekutholakala yebo entabeni so ugogo wami uye wayethwase kuMamvundla eStenmore abantu abazi uMamvundla ngapha yes ebathini lendawo esempumalanga neStenmore iMatshetshen I think ugogo wami wathwasa lapha ethwasa kuMamvundla kodwa ngihlala ngitshela abantu ngithi ubaba wami ube inyanga edumile kodwa namhlanje ngezenzo nangamandla ngingubaba wakhe mina ngihlala ngitshela abantu ukuthi angisiyonyanga mina nesangoma ngoba ngizalwa izangoma nginyanga nesangoma ngokukhethwa nobizo lwami ngoba kukhona engikwenzayo okungayizwanga ngukhokho nokhokho kakhokho wami ngagida-ke kanjalo ngakhula kanjalo ngaqala ipractice mina ngiqala le practice bengingabhadalisi ngidonsa kanzima from a very poor family background abantu umsebenzi wedlozi uqala ukwenza vele usekhaya before kakhulu ngisekhaya ngoba ngaze ngathathwa nabanye ngafika kwenye indawo ukuthi ayisengcono eLupana ngikhipha izinto ngizikhiphe phansi ngisikhiphile Bushbuck Ridge
ezinye mawungalandela i-YouTube yami ngazi bayiyenzeni bayiyekile bayicicha nami ngeke ngazama angeni kuyo ngisikhiphile izinto eNorthwest la emafikeni ukuba la ikwenza owayeyikhansela le-ANC ngaleso sikhathi ngeke ngisho igama lakhe Musina akhipha inyoka yakhe yayikhala lapha niyenza ezinye izinto i-radio Musina ibing-interviewer about 3-4 days ingakho lapha besizwa kuleya video ukuthi hayi ithi nalento ezayikhulunywa emaredweni akusizo kushibe kucinywa imlando ngikhulumile kwi-Khosi FM ngikhulumile kuMutsweding ngithetha FM ngo-2014 ithetha FM Khosi FM recently Mutsweding FM yase-Northwest Tshwane FM Emalahleni FM Kangala FM Inanda FM of which mangilandela ngibuka according to abantu abasifonela besitshebentshela ukuthi umbani ongikidnappile ngenze imistake ngokuzwakala sengikhuluma emaredweni aseThekwini because kunezinye izinyanganyana eziterritorial kunalo mfana ozenza umSouth Africa umfana wakithi ePlumtree la ozenza umSouth Africa oyinyanga wakhuluma ukuthi manje ufuna ukuzothwala uzani nizothwala ngama X-Well awuntshela so ukadive emanzini athi uphuma nesikhwama semali ayikho into enjalo buzani mina ngiyakhuluma emaredweni so mina mangikhuluma emaredweni noma ngikhuluma la kini ayikho inkulumo engiyidirecte kumuntu mangibiziwe nanginika itopic nathi umuthi nothando ngizokhuluma ngomuthi nothando angifaka ukuthi usibani bani nangenza wrong usibani bani inyanga nangenza right mangikhuluma ngentwalo njoba izolo bengivela kuyiMoja Love channel 157 bengilapho kuMoja Love izolo ngikhuluma ngentwalo ngithi yekelani intwalo ungavela uthi intwalo unesibindi kabo nobulala abantu uthwele imphefumulo yabantu yebo kuwena unemali kodwa kimi awunamali ngizobuya ngelanga kwitopic yentwalo manje ngibizile ngoba intwalo isho ukushintsha umuntu abe ngesinye isimo umbulele bese umfaka emandleni kamoya senza imlingo enza into zenzeke kodwa uyakushintshela unemthetho eminingi mhlamba ulali nomfazi mhlamba udli kudla thizeni mhlamba wenza into thizeni mhlamba uvunyelwa ukuba nomndeni ezinye izinto zisidingo sokuthi ngeke ungazenzi mawuzeqa seyiqalile iproblem enye ungazeqanga wena usune problem yokuthi uyazazi ukuthi emini udrive ama hatchback ungaboshona impisana ebusuka ulali wena kunento efuna uyilale nayo wena wenza ukunayo ucansi 20 times isivoko 42 times uzokukhona kupha ulali wena ebusuku yakupitchipichiza impambili leyo la uhlaba unkosi every time ngo1 ebusuku makuhlukana iday sokushintsha leli kuya kuleliyana uhlaba unkosi wena ziyakukhinya emini uvuka ungena kubo Lamborghini uya drive so ngihlala ngibonisa abantu ngento ezinjalo ngithi rather stay poor ngcono uhlale nje unhlempu kunokuthi kuthiwe wena uphumelele impumelelo yakho ngeyasemini ebusuku la lukhala so yizo lezi zinto engizifelayo nengizigidinetshelwayo bese ngithi mina ngike ngasebenza nabantu abanye nizobabala nje ngamagama ngoba kuyaziwa evenda kwakunosomatekisi okuthiwa ngumkatuli kwakuno omunye okuthiwa nguInos wamabhasi sebashona bobabili labo somabhizinesi ngizama ukuhambisana lenyoka esengiyibalile ngayikhiphe inezandezithe emsina lapha umnikazi wayo wayesebenza eBhoda phempela inyoka mhlawumbe siyaziwa phela ngoba abantu abalalele lapha abacabanga ukuthi lento le into ezingenzakali into ezingakazi niyabona ke mina namhlanje ngihleli nomuntu wayikhipha inyoka wayibamba abahambe eMessina abantu abaningi mayikhulunywa yimi bazothi uzothini hambana eMessina neyokwenza iresearch yenu ngomunye umnyaka around abo 96 kunalabo abantu abasuka ngale ngakithi koZimbabwe abesifazana bezozithengisa umzimba ngapha oqala wafika wathengisa umzimba wakhe niyayazi leyo nto abantu baseMessina indoda lana yangambhadala imali ithe ingambhadalanga imali wavele washintsha ngapha waba yipython inyoka ngapha emile ngenyawo zakhe ikhanda lokho elithi abantu baseMessina niyayazi leyo ndaba especially abantu abadala eniphile ngaleso sikhathi ngafika ngayenza lokho kumele ngikwenze engike lokho engichaza ukuthi nganhlanganise inani ukuze abuyele abe ngumuntu yabona sengiyesaba nami ngihleli laba lande dala ikona ifake ngaba neminyaka engaka nina madoda eningikidnapper obengafanelanga ningikidnappe ngesibhamu noma sikhomba inyanga uzosaba even uJesu bekhona la simkhombile isibhamu
eseke wasibona kanti ukuthi sishasco lasenzana ngamathanga eMozambique ubezobona uJesu ukuthi hayi lento lena vela ayivo ilento nami adjustile right ke phindani nikhumbule futhi nenze research yenu musina futhi lapha eBoda ngangiqala ukufika nje ngena la mina ngalethwa ngabantu bepolitiki nenhlangano ezinkulu abanye abasaconsulta kimi ngeke ninikeze amagama ukuthi obani consulting with a spiritualist or a traditional healer is confidential. I can't expose people who give me money, who give me cars. Angeke ngikidnape ngihamba ke Range Rover nithi ndrop abantu ubani engamdrop imali ye Range Rover unayo wena imali ye Range Rover engakuropa yona. All right, I'm not upset, I'm not angry. The only thing that I'm seeing, this is my publicity. There's no such a thing as bad publicity. There is no. Every bad publicity, if it's ichazwe kahle ukuthi ibe inonya olunjani, ibe inobubi obunjani advert. Abantu ababengazi seniyangazi manje. Yeah, that's true. Omunye ngizoshiya ukugcina eMessina, omunye walala nabantu bangakithi. Ngiyamkhumbula wayengumshona futhi lo walala naye. Fanele abhadala imali abazithengisayo eMessina wangabhadala imali. Itotolozi igwayileli penis yabuyela phakathi njengehashi njengempongolo. Yabona ke la ngafika ngenzanga into eziningi ngathatha nje isihlahla engisaziyo angizukuchazela abantu leso sihlahla ngoba ngizange ngafundisa abantu ubunyanga ngahlanganisa into yami esechama mayichama kuphuma ngathi umuntu wesifazana ochamayo ivorosipal vosilana iseko ngathi chama wachama chamela kulowa umuthi ngathi phuza waphuza yathi puchu totolozi yabuya phandle kuseMessina abantu baseMessina niyazazi lezo ndaba kudala mina ngila Ngihlele ngisho bakithi ukuthi la kwa AVG kuningi bakithi okusazokwenzeka nikuzwe ngoba sivundulula nje yonke into yaseAfrica enzakala emhlabeni waseAfrica. Namhlanje siphethe uKhokovula Gundabaloyi niyezwa ngoba lokho echaza imisebenzi yakhe. Bakukhokovula yini ama challenges ohlangabezane nawo up to kuzo ngiyabona namhlanje uhlangabezane ne challenge enzima ukidnetwa ngiyazi ukuthi kuhambo lobunyanga lokho nakho ngokunye kwezinto eseziyezenzeka kukhona mhlawumbe okunye okunzima osike wahlangana nakho. The level of gift izinga lamandla kamoya engiwaphiweyo ngiphume mina ekhaya ngizigqokela nje ukuzimpahla noma ama-band bottom into ezingaqedakali ngafika ngayenza into ezibabazekayo abantu bangithanda evenda ngiyakhumbula bengihlola ngabo-10 rand. I-challenge engeke ngayifacea mina yeah namhlanje ngiconsultwa ngo-500 but ngangiconsultwa mahhala ngazoconsultwa ngo-10 rand. Abantu bengithengela banginika ukudla banginika impahla ngoba ngambambe emsebenzini wami ngisawukhulisa ukuthi ngeke ngifune iconsultation ka500 rand ngisakhulisa igama ngisaziprove ukuthi ngikhona. Ama challenges ngiyakahlangabezana nawo mina ukuhlala kwami ngizohlala ukuthi ngase ngibuya isibili la eMzansi ngizele abantwana bami ngingakwazi ukucharge abantu kufanele kube abanikeza khona mhla iphampa lingekho alikho lilinda umuntu ozozonginikeza lo evenda kunendawo ukuthiwa isemanyi kunomama owayedleke umkala benginazo lezi zinto ku Facebook wami kuma networks wami edleke ebonakala amathambo isibhedlela sase Elim samkhipha samsa kwesase Silomo eSilomo bamkhiphe njalo wazolashwa yimina ngaze nganikezwa umuzi mina evenda ngumfowabo kaMsanda ukuthiwa nguPhilip oyiphoyisa wambe eqhuga umuntu engangihamba nomuzi evenda nginemize u2 umuntu engangihamba naye ukhiko nomunye esikhomeni sika mama lesa umuntu engangihamba naye owayelethe lo mama ngizomsiza after wanginikeza umuzi omunye wanginikeza ukhiye kuleyo ndawo uyangisebenzi yakho ma ungangena ku Facebook yami besakhuluma ngama challenge ama challenges engeke ngawafacea mina abe ukuthi ngisapholisha umsebenzi wami ngiye ngadonsa kanzima
kwaze kwafika lapho kuthiwa mangikhuluma ngento kuthiwa ukuphakamisa ngiqala ngami ukuziphakamisa ngibe nento ezihambayo namhlanje ngoba ukuthi mina ngize ngizohlola kuwe ngithi mhlawumbe uzongisiza ngicine nami sengihamba ngemoto kufanele ngibone wona uhamba ngemoto mina ngijimile ndoda ngibone uhamba ngemoto ukuze ngishayele ipress up yebo anginazi izigubhu zabo 6 million esifana nalo mfana ongikidnapile lo anginazi isigubhu sika million esifana nawe wena mfana wena ongikidnapile wena asikho makuthiwa isigubhu asihambi sodwa yebo izigubhu zodwa between 7,000 and 15,000 izigubhu lezo angeke ngibuze singayi kade izigubhu lezi ezabo 5,000 kusuke ikhaka lento esilima sitshale ekhaya lento efana nebutternut osankezwana bese ukhipha lapha ukhiphe inhlamvu zakhona sithi intanga ekhaya ungakhipha sufaka imithi yakhona eyiyo efakwayo ngeke ngichaze nihamba senilobha abantu la nifaka leyo mithi intini baqele igubhu ngakhipha lapha inhlamvu lezana sengisiyozitshala ngizitshala ngesifungiselo mazimila zinaba nazo zikhula zifungisa ukwenaba kwakho nawe ukukhula isigubhu kodwa sinezinye izinto ngizifakile nemithi okuye kuyashiswa uyakhuluma nazo makwenzeka kuqhamuka isilwane sehlathi sidle lezi yantanga lezi akunandaba as long angithi intanga iyabe intanga bese izoba semhlabathini izokufudumala nokushisa iqhume qhu sokumila ukumila konkwana kusho lokho kufana nokuthi mangikhulisa itotolozi yakho mawunegwayilele elincane uyabona angiyenzi ngalento le kunesihlahla lesisithi umveba banomvongoti kwaZulu kunomjomono uyawazi lokho kunamaqimba umjomono yes uyabona ke angisebenzisi zona ngoba ngabuka ukuthi yena imbanda chacha le angiyisebenzisi ngoba kwakuyiformula eyayingakagcwali yabokhokho nabomkhulu wawufika bakugibeza isihlahla noma badonsa isihlahla lesana umjomono lwana uze balinganise itotolozi yakho bayidonse ilingane nalo mntwana lwana onjenge ethwayini lento esikwele esaladini cucumber nazo bayidonse ilingane nomntwana khona lo njenge cucumber base beyibhoboza lento lana iphuma amanzi lana bathontisela ngapha ekhanda kumnumzana wabo uyabona bese sokusiba neminye imithi ehlanganiswa nayo so kwakwenzeka ukuthi bakhohle ukuthi yipi akade bayifakile bayoyiquntula lapha bayikhiphe uthi yilapho othola umuntu esethandela ngapha esethandela ngapha eseyidonkipiri esethandela ngapha so ngase ngizosuka mina khona engutshalayo kuyigaqana leli mawulibuka lebelinje njengembambayila noma sithi ibhatata imigonzi noma igonzi yabo wena inyanga mangekho mina wena inyanga mina mangekho bese uthi mangabe ukutshalile laphana ukutshala ukushiya amahlombe lento ecijile yakho ibheke phansi kuzomila into eyodwa noma ezimbili mila sangathi uswazi kanjena ezacile mangibile zaba u3 4 5 ugumula lezi zinye ushiye lezi zinye ukuyekela ukukhule for ilength yakho ususiya lapho ofike kwalingana khona sukukhatha ngesikele sesigaya le nto lena suphinda usetshenzwa ngayo ukukhutshwa kwamizwa ukuthi kanjani ngizangafundisa abantu lokho la uyabona bese kusiba ukuthi uphinda futhi uyenze le nto leyana isigaxalisana ma umuntu esidla umakha ngaso kuyikuthi azwakala ucansini kungabe ngathi ufaka ugodo kumama kungabe ngathi ufake nje irabha uyabona azwakale kube netest lokuphila yikho phela uyabona umama bephume emizini kuma double story ba cheese moto mama bahambe bayohlala nomfana wamatamatisi umfana wamatamatisi uvela ukhokovulu ezwakala ushukela uspiced yezwa emadoda upelepeleti usawudoti ya uthuniwe unoshukela asidlule lapha nkonga lokho ama challenges mina engeke ngawa face awekho ngabantu benhlasela abantu banithanda kakhulu abe ikudivide isikhathi sami ngoba abantu bayasifuna abe sekuthinini angifuni ukuthi ngizithole ngenza ama shortcut yiloko ngeke uthola ama cues kimi angina line mina ngoba ngidinga isikhathi eside nomuntu ama challenges mina ngeke ngafesana nawo ikuzakha mina ngincedisa lo msebenzi ukuthi ubizo lwami lube ubizo oluphelele i challenge engeke ngayiface mina uzakha ezini like branding one ukuzibranda
2 ungazibrandi usale unganalwazi. Abathakathi bahlala bediscover indlela ezintsha zokulimaza, nawe hlala udiscover imithi emisha nama-combination amasha okuvika nokulungisa. Yilo ama-challenges engihlala nginawo empilweni. Enkulu i-challenge engiye ngaba nayo, nginabantwana abawu-20 mina. Ngabathatha benifuna ukumbulala mina ngifi kanjalo. Ngangitshela ngeke ngife mina nje abantwana abawu-20 namakhosikazi. Angiguli la. Nabafelokazi inqwa. Angiguli la. Nengane eziwu-20. 20. Abafana bangani labo? Angibazi umama uzombalela. Uyabona? Sedlule lapho. Umama uzombalela. Ya, umama uzombalela. Ubizo lwami lunamakhosikazi awu-4. Ngawasaba ngawanqena lamakhosikazi ngikhula ngibuka ukuthi ngihlala ngibona omunye ubaba wami kuthiwa umkhwanazi ubamdala wami unamakhosikazi akanoma wayekabe ne6 na7 abantwana nganoma ne100 ngaki. Mangimbuka ehleli ngaphansi kwesihlahla ebamba isihlathi ngithi hayi lo phethe istress lo ngeke ngilinge ukuthi ngiqala istress zakhe. Ngaqala ukungathi ngiyayigwema ngiyayivika le ndaba. Iyo lezala inqwaba yabantwana abangaka ngoba bengithi mangaba nenamba le abangayilindelanga bona babuye badilize futhi nizoqala kabusha. Babuye badilize kwaze kwafika lapho engisakha khona ngincediswa yilo nawo lo mama ohleli lapho engakaqali ingqondo yakhe ezichitho zokuchitha abantu. Engakaqali ingqondo yakhe ezichitho zokuchitha abantu. Wangincedisa sahlangahlanganisa. Uyabona, this is a challenge. This is the greatest challenge of my life. Umthakathi mina has never been a challenge kimi. Ngimsolva fast. Ama-kidnappers bangikidnappile ngaba nama-anxieties ne-stresses which I did not have besangikidnappile behamba nami, but they are no greater challenge. A polygamy thing yiyo ebe-challenge kakhulu kimi. Right? Umuzi lo omunye ngwakogogo ozala umama inguzanguze ephethele umsebenzi uye lo atadelela mfazi lo ngene naye uye lo ogogo ozala umama owako kozala ozala ubaba ugogo ozala ubaba nzanga ngaba nalo lakhe ngilazi ubaba namama sigogo wamamtopapa. Isibongo lesi nje sakandebele sasiphiwa ngabanye abafowethu bakhona la abasiza bataka nani bani nokwisibongo nyana kunokuthi kuthweni ngonobhati. So ugogo wami nje yabona ugogo wami belisowethu so ixoxa leyo ngaleyo. So ugogo wami belisowethu. So kwaze uza lo omunye umanyathi ngwako Mamdludi wazotholwa ke abakogogo wami gogogo hayi ugodonga bebembeka nje insuku lezi ezidlulile bebembeka. Wathi ugogo wami ngoba wayeyilady in style yabona elipansula obaba ngicabanga izibongo mhlawumbe bahlukene angazi noma ka11. So basele sothola lo mama lo naye kusho ukuthi babe omunye nomunye uthola inhlobo ecithi ifane naye. Kodwa ku right khona lokho vele into right asiso. So kwasokuzoza lo owako mkhulu ozala umama angazi ukuthi lo abayinkaba angabi nayo bafika naye bahlala lo mshaya isichitho lo behind the scene. Behind the scene oshaya isichitho apapateka gijima naye wathi. So lo you asked me of the challenges I faced. But there were no challenges because the union that we had nabo mama bami anzange ngayibona mina. Even ngumsele kunya ngithi nihleli ngizwe sokune story nyana anzange ngayibona. We had a union ephilayo ukuthi ngathi ngisaba ngabona ukuthi idlozi libuyela nihleli lapha ishanga. You understand? Lo ngiyadlala usabuyele esikoleni bathi akayofunda ukuthi ngoba bona bafunde kakhulu balokhu ngikhulumela isilungu ngathi nama hayi ku right. Lo OS4 ngazama angizama esihlobo
umzukulunyana uyakwazi ngapha ngakithi eBasuthwini kuyathathelwana hey ngabona hayi ubesaqala igoli sayeqahlabe ngekhanda phansi akhathela inyawo phezulu iziketi zibuye ngapha amakhanda kusala amalo kuzela intambo leze go mama laba ezazingagqoka ugogo ababhlubela intambo ngathi ngabo J string ngathi lapha inyanga izothwala amahlazo so that ngiphuphizela imithi hayi mithi ayiphuphi mina ngiyamlapha umuntu esesikhathini egqaza igazi so eliphathe ngebhakede ngimlaphe yabona laba abantu abathi banemithi ebulawa isikhathi menstruation period ngithi guys you are wrong. Everybody emanates and comes from menstruation cycles. If there wasn't menstruation cycles, there is no conceiving. So lento yamajuda ukuthi uthiwa umuntu mayisesikhathini ungcolile. Kusho ukuthi wena ungcolile yena ngokwakho kuqhubeka nokuthi ungcolile because is a menstruation period or cycle. Anginankani mina ukuthi nje ngiyathanda ukukhuluma into ezikhulumekayo. Vele is raw and uncensored uyavunyelwa. I'm a man of broader intellectual capacity. I'm an intellectual, I'm smooth. Khona umbuzo engifuna I'm clever. Leko sesidlule lapha kuma challenge. Yes. Ubunyanga bamanje engibona manje sebungathi bune glamour o ngathi bune nyinto nje esingayiboni kahle ukuthi mawuyinyanga ngempela kumele sikubone labo TV uhamba ngemboto okanye mhlambe unemali la phambi kwakho wenza ukuthi kwaguquka kanjani kulobuya bunyanga esasibona ngezibaya zenkomo nokuthi ngekhehla lihle lapha linendumba yalo lapha sesibona manje une lifestyle eyinye uyakhe mhlambe ethile lapha yana esesizo ngizophendulela mina ngiziphendulele isikhathi ziyashintsha ende kuvunyelwe times change and it is allowed. Imagine a life in this time without a cell phone. Imagine a life this time in amabheshu. Imagine people they are wearing ama-labels and then bakulesi sikhathi wena uthi ngoba wena uyinyanga kufanele uhlale usemabheshuni noma uhambe unje. Lento lena it's a symbol, a sign esho ukuthi wena uyini. Mina even ngingaba naked, even ngingaba naked ngizosebenza just like uniform yephoyisa yesosha. Now mina ukuze ngizame mhlawumbe ubone look and drive imoto ezinye ukwazibona eziserious ezinye ngiyaziphiwa mina as gifts kodwa abanye bese ningimemeza ngemva kokukidnetshwa yilo mfana lo wasele walendwedwe lo wenyanga lo ngasonyanga bese niqala manje hey wandropa wena lethi imali yami ngibulaphe mina 5 years ago. After a year wabuya wazonikeza igift yemoto wahlala 5 years kwangabe khona abangikidnapayo after ngithethe ukidnetshwa uthi wena ngurobile. Kunokuyi conflict confusion right asidlule lapho umbuzile leyo nto ishoyo yokuglowa kwezinyanga nani mina ngina problem nayo. It is a life problem bengifuna kukhona abasebenza imali ezindlulayo njengoba ngikhuluma ngalo mfana ongikidnapile wesigubhu sika 6 million unomuzi unanesonto angimazi noma umfundisi noma uyini lo mfana ongikidnapile lo right. If njoba thengisa isigubhu sika 6 million maye ngawakhi lo muzi mina ngowakhanga ngoba nginaso isigubhu za 6 million kodwa umuzi enginawe eMagwe ngokwezinga lami lomuntu wasekhaya eGwanda uyavuma unilingene njalo angisonyanga yokuzowakha imizi emkhulu ngemali zabantu khona ngokutholile kimi kulungile ngwakhela mina mawukunelisa wena so kune media asingabi na problem ukuthi siyavela kwi media njengamanje niyangi-interviewa la imedia imele lokho vele kodwa la okusuka kuphazamiseke khona nathi sesifika semfika ngene emanzini lapha ndidayiva mphuma nesaka engilibophile ngalenza show ukuthi alingena imanzi elinemali ngithi imali yabantu abadala ayikho leyo nto ngeke izifika kwa wamfana wena wamfana wasendwethu wena lento yenzayo bengingakhomenti kuyo ngoba ubungakangikidnap bengithi anginandaba mawuzenzela into zakho nama utweni uthwalisa abantu ngama-ex wabo benginganandaba mina ngoba ibingafuni mina ngikhomenta manje ngoba ngithi ungikidnapelani ngoba ngingaze ngikhomente mina entweni zakho emangeni wakho wenza ungambuza okunye ngire wawuhlela uready ready okay insizwa ngine spirit ngikidnapiwe
umsebenzi lo enwenzayo abantu ngeke ngabone ngemva kokuthi mhlambe sizwe indume lezi ezenzakale lento iyenzeka kanjani kuwe mhlambe ubuhamba kwaqelwa wadibana nabantu noma mhlambe kube kungama threats abekulandela wazi wagcina uwele khona kuwo noma mhlambe ngizofika lapho kodwa la engizoqala khona ngizoqala ngithi mina kudingeka sikhuzana wemadoda umhlaba naye wonke umuntu kudingeka sikhuzana ngoba masingakhuzani wonke umuntu uzohamba ephethe ishoba la endleleni wonke umuntu uzohamba nje eyisangoma kanti abantu bonke sethi siba izangoma zokuthetha ngoba phela sesibonile ukuthi ngapha ebunyaka ubungoma namhlanje mina ngabuka emateksini nganginawo amateksi ngapha mawuya ko sozangoma nganginama taxi awu 18 benginama taxi awu 12 kona ngapha ko Durban kusenezimpi eziserious zalezi bhame beningikhomba ngazo nini ngaphuma kuzo ngoba ngingafuni ukungena empini ngicine ndilimaza abantu noma ndilinyazwe kanti mangithi angistike obizweni lwami ngizongena kweserious impi abantu abangidlebayo nisho ukuthi nifuna ukushifta umsebenzi wobunyanga ube njengomsebenzi wamatekisi sokudutshulwa nathi nasibizela ukuzophilisa abantu sokubulawana. Okay, ngoba emateksini kusuke kubangwa ama routes kusuke kubangwa mhlambe ini ebunyangeni la kahle kahle nibangani mhlawumbe masokuthiwa niyalwa ngiyaqala mina umbuzo omuhle ngiyaqala mina ukuthi ngikidneshwe njalo mina angibangi ngiye lokhuzena ngabanjwa ngababangayo mina ngesingami ngizothi kubangwa ukuthi ngikhulumile kakhulu emaredweni ngifundisa abantu ko TV ko Mojalavu ngikhona ngabe kumehluko wobungozi bokuthwala nokuphakamisa kwase ukuthi laba abathwalisayo banga laba abathwalisayo mina sengigedi isinkwa sabo. Alright. 1 2 lento ubolalela mina mangibiziwe njengoba ningibizile la ngiyaqala ukukhuluma kanje ngikhulume nje ngibhubhuda ugwebe yilo ke sikufuna ngoba nginale anxiety ningikidnapile nina ningikidnapile nathi mina ngithi ngiyifake mina ngilaphe unyoko engakakuzalwa abantu ungakazalwa wena benilapha mina ayikho ifake nje inyaka ngaka uyabona mawumbizile mina ngizokhuluma kwi-mic yakho angikhulumi ngomunye umuntu ungathi khuluma ngesichitho ngizokutshela ukuthi izichitho zingaka esinye basenza kanje kunesesokololo masikuwe uzozwa ngathi uhanjwa ngezinye izinto asilumi kunalezi samazenze sithi ubutata ngakithi amawonondo siyaluma sona uyakuzwa ngathi kunento ezihambayo ziyakuluma sinokushiya namaqhubuqhubu kunesezinduna ngathi ngama-pimples ngiyasazi nanokuthi sikhandwa ngani sisuswa ngani uyangizwa kunalesi sekaka babekushaya ngesichitho sothuvu nukela abantu omunye uyazizwa omunye uzizwa nama unuka ngikhuluma ngisichaze an author ngiya-author mina ngiyabhala ngezinto zaka-spiritual ngikhulume ngesomnenke uzwe ngathi ugluey esikhumbeni sakho babe bekushaya ngaleya nto lana angathi enembulukayo engathi abasekhaya nazidelele engathi yayinambuzelayo uzizwe nje ugluey bakushaye ngesomnenke kunesasegazini noma ungekho abantu ukuzonda umuntu nikhuluma ngefoni noma ungekho ngoba sikuwe egazini ezinye izichitho umuntu wakhona ekushaye ngaso kunesinye sithi mani khelelene nikhuluma ngefoni niyathandana nize nikhulume nangesilungu I love you seningasafuni ukukhuluma nonyakuthanda ngoba uthando lokho liyashisa anisondele nibe seduze la iglasi leli liphuza liyadlula ekhaleni lakho la eliphonsa umfazi ngoba lento ayinifune mawungibizile ngichaza lento ukuthi ngiyichaze uzuze ukuthi ngiyakufundisa uyazi so pho lapha nizinyanga ngoba lo ngihleli kulo mbuzo umuntu nomuntu mhlawumbe ebunyangeni la unesiphiwo sakhe mhlawumbe kunento ethile ayenzayo engicabanga ukuthi thina akufani nasemateksini ukuthi kufanele sivukele erenki siyongena elayinini sigibele itaxi ekuyikuthi i-choice yami ukuthi ngiyakuyiphi inyanga umuntu uyayithuzela ukuthi okay ngathi ngiyezwa lapha ukuthi ayenyangeni ethi pho mase ngixabana nibanga thina esigula iziguli esizakini ngixabana kanjani ngoba thina siyazikhethela ukuthi yolashwa ubani uyazi ngoba ningaxabana nibulalane ubulale lo engicabanga ukuthi uyozongilapha
ngiyoyitshela ukuthi angisenanyanga uthiwa ngubani lona ngubhidini ubani lo president wemelika yazofuna bakubiza ukuyom-interview hayi yabona ngendlela ombuza ngayo yakuza uyajula kufuna ngabe kwakusekhona uMogabe omkhulu wethu yom-interviewer laphana uyajula hayi kunento esibiza nge-selfishness. Kunabantu abayenza a lot of unscrupulous things to fulfill their own selfish agendas. Kunabantu ofisa ngabe singafa sonke asale enguye yedwa la emhlabeni bese ngithi imoto lezinalo muzi lo owakhile naleli sonto lakho lizonconywa ngubani ngoba udinga umuntu ozothi wazi wamuhla umuzi wakho. Yazi yayinhle imoto yakho ukwazi ukusala uwedwa awukwazi ukuba ngumfundisi yazi yayinhle intombi yakho wazi wamuhla umadume wakho wazi wamuhla umanyati wakho wazi wamuhle nalabo babachithileyo wazi wamumbi uyabona uyabona mina if ungabuya lapha uyafuna ukuba uMandela ngangimthanda kabi umkhulana no uyafuna ukuba uMgabe angimthanda naye nawadeva ke langena emakhaleni ne aggressiveness yakhe no uyafuna uba lo muntu othiwa Bill Clinton lo engathi uthulenyana lo mlungu waphesheya kupresident hayi uyafuna uba uBin Laden uyafuna uba uBin Laden hayi but wena ufuna uba lo muntu othiwa uBill Gates onemali uWarren Buffett nalo Bill Dangadi kutoba lo seNigeria uyafuna uba lo baba lo othiwa Mtsipe noma Mtsipe lo South Africa oyimali zonke lo othiwa mbani manje Elon Musk uyafuna uba nguye nemali zakhe no kathi ufuna ukuba mbani mina ngifuna ukuba nguNjabulo ngifuna ukuba uKhokovule ngifuna ukuba uLen Moto Ndebele into engi-enjoyayo nje yimi nalobudlelwano bami nobizo lwami lento kimina iphelele nje ngizobhoreka nje base nguMandela senimfuna ama-RDP uyabona ma uza kule ndaba yobunyanga into eyenza abafowethu izinyanga ningabi nokuthula ebunyangeni ukuhlala kuqatshwana inyanga okhokho bethu omkhulu bami mina ngizalwa in the center of ubunyanga nobuthakathi bukhona kwabakithi ngabe nasuka ngemithi nina ngamkhombiso nyoko manje nisuka ngezibhamu nyasaba okhokho bami mina ngabe bentshingana ngezulu bashayane ngezulu angashayi umuntu mabe qabena ushaya isibaya senkomo akubona zilimali mani dlala nje ushaya isihlahla eduze isanda kushaya izulu ngaphandle kuba besibayeni manje angaphinda esibayeni sento esibayeni ngaphandle belishaya isihlahla esinyothwa ngumtswiri wasasiqina kanjani la siqebo manje kunamaviki isanda kushaya uyabona so into ezazisenziwa kodwa namhlanje sokushaya nokwangempela ngoba abanye abanakho ukushaya sebekidnap abanye kudalwa yini awuzalwanga ngobunyanga uhambe eZimbabwe waya eMozambique wayothwala ama-principalities and good principalities of being a traditional healer awafundiswanga unawo ubu-construction man ufuqa amabhara manje noma ukufuqa amabhara kwi-construction company yikho ukuthwasa uthwase wena ukucasuka nje ukuthi ilanga alishoni ishesha ushayiswe ekhaya ucasukile you are aggressive uzongikidnap lo muntu ongikidnapile mina ube ngudaka boy manje fuqa amabhara kwi-construction company la sibhekile thina ethandwa isalukazi zasemlazi la namhlanje seyinyanga hamba othwala ngine audio engifonela befona ngizonishiyela yona ngifuna ihambe nale video ngifonelwa mina inyanga eyahambisa lo mfana isitsho ukuthi umfana lo kidnapile imoto lezathe zinge zokusebenza nama bodyguard yimi naye esigayidwe ngezibhamu ezinkulu esinezibhamu ezinkulu ngihamba naye eMozambique ngafika ngamthwesa lento komunye umuntu osowafa umuntu wakhona ngihamba naye ngaya eZimbabwe ngafika ngangeza ikumbona enje uye owaziwa ngokuthumelela abantu ngeinkabi la eNatal and imoto mina ngikidnapile yahamba yongilahla kuyikhona Ndwedwe Verulem okuyila yena phila khona ehlala khona imoto i-double cab uBrown lo othi Brown Gold uBrown lo ogcwele kuma Ford Ranger siyawazi i-double cab engana canopy ne Golf i-GTI emhlophe umuntu
obetha mfaka imali njengamanje bethi ufaka imali sicishe le video sizothepe inye sitshela abantu ukuthi hayi ngumbango nje wezinyanga osibe sidlala ukuze kufele esikudixilela phansi igama faka 20,000 nginawe basiqeda manje sizongena emafonini wami niwathole lawo ma video imali bekuthiwa ngiyifake kwi-company okuthiwa Ixoki Holdings IXOKI Ixoki Holdings. The holder of that account is Sangweni, Mr. Sangweni. And the law obesifonele sitshela ukuthi sikidnetshwe uye lo mfana unaye uSangweni kubantu bakhe. Unaye umuntu onenkampani okuthiwa Ixoki Holdings. Angazi noma baqala ukuyenza le nto akwazi ukwenza into enjalo ubusuyeka iba that evident. Ngiyakhuluma manje ngoba ngimqashele madoda isibhamzele ngaze ngithole ngicashile ngiyakhuluma manje ukuthi wena Sangweni ongikidnappile wena wathi ungusimelani kodwa ngiyakwazi ukuthi asosimelani wena wathi ungukhumalo omunye yakwazi asokhumalo ngicashile ngani ntole. Okay, ngemva kwale nsumani yendaba eyenzakele yokukidnetshwa ama clients wakho kunjani kube njani mhlawumbe ayizange ithikabeze mhlawumbe ukusebenza kwakho okanye ihle yakunyusa kuphela kuyenzakala ukuthi i-bad publicity ijike ibe yinto mina nginentaba eMagwe intaba ziyaziwa mawujika nje eMagwe intaba zeMagwe lezana kuthiwa intaba zikaKhokovula ise-shrine kwakuyintaba zabokhokho bami ngihamba ngayenza yonke into eGwanda ngabhadala izimali ngawuthatha umhlaba 116 hectares ngine-shrine halihuluphuli idamu lokhokho bami mina oSikhunu noma unya abanikazi beshomba netuntutula abanikazi bamanzi ungabe lokho kwami ukuthi ngiyifake wena so mhlawumbe bawuthi fake ukuthi faka amanye amandla ubusambuza umbuzo ngigcwalise abantu abaningi eAsia sigcwele oBBC World ibonakala ekhona sathola amanye amafoni abanye bethumela amathaya ithaya nopetrol lento ababeshisana ngayo ngale kusenkata ANC ngongishise wena bethumela amathaya abanye bafoni njengoba ngisho ukuthi omunye uzofona owamsiza wazwa ukunikeza negift yemoto afona omunye hey imali yami ndoda kanti nje hayi ngidumazekile ngempela hayi ngiphendule kwengikhonayo ngoba ngeke ngikwazi ukuphendula kangoba ninikeza ithuba lokuphendula la ngoba ngeke uphendule one by one ngeke ndoda angithi sasebenzana wenza wazobonga wathi into zihamba kahle sulalele laba bantu kuthe ngabe sebezwa lokho imphendula kuma social networks mina iFacebook yami ibingavama ukuthi uthole menganayo that visibility abantu abanayo uthola benabo 600,000 uthole ngine 100 kuphela kodwa ngithema mphendula mbone sengikwela ungena kubo 5,000 views abantu abanye besho ukuthi ayisibonile lento ukuthi ubanjiwe thina siyazi imisebenzi yakho mina wansiza so sibonile ukuthi 50 ihamba nathi o 75 50 or 25 yilabo abashoyo ukuthi hey sokushisa more especially ama local but nginawo ama local nawo angithanda kakhulu ekhaya ngisupportwe kakhulu kodwa ngazoba nomunye undoda Ezra Chisa Spanda ndoda umuntu wakithi wena mina ivideo yakuqala ngiyithole ivela eUK nginabantu eUK abahamba besiyogibela intaba yami is a pilgrimage manje ukugibela uyothandaza khona Magwe Mountain Ezra eningigxeka lo nemlomo enjani o10 onekhanda eli10 Ezra mina ngakusupporta ngikhula ngalesa sikhathi kuthiwa utshontshile ingasese sakusupporta sawudlalela ibhola ubundithuka wena Ezra laphana ungazwanga nakimi ipage lakho lagcina mina selimphazamisa ukuthi abantu abakuyimedia banalento okuthiwa investigative journalism okumele uzwe kuloya uphinde uzwe nakimi unganihlaseli wena ungumuntu wakithi kanti abangisi bakwenzana udla amasaladi waziwahlama ukuba umuntu wakithi mfowethu ngikuthanda kangaka. Okay, sibonela phela kumdawini yini mhlambe into esuke mhlambe naphambana ngayo noba ubekhuluma kahle ngempela ukuthi inyanga le fake uyabona ukuthi ukuthanda imali kwenzani
Angikaze mina ngihlale phansi sino Ezra sihlela ama prize ukuthi ama prize abantu bamangakanani o imali ngithanda kangakanani nginamalini mina accountini yabo ngithanda imali nemlomo le egaqayo amagweba athintini ngabanye abantu bakhuluma lapha kwi-page so ngathi mina bengizobe ngijabule kakhulu kuvunyelwe ukuthi bayipublishe liyanto liyana ekhithwe ngami ngoba ungathola ukuthi omunye akakho wazi ukuthi liqiniso noma ingamanga kodwa mase beyithola nami abangi-interviewe phela ngikhulume my own side of the story ngoba njengamanje sikhuluma kanjena nginayo i-case eripotiwe Standerton 132/1/2023 i-case yami laphana i-case number ngapha baripota eDobsonville ifamily yami you understand what I'm saying angisabeli kudala mina ngila ngingenile emzini yabo sopolitiki balapha ama-minister balapha abanye bagcina izikhundla zabo ngakho consulta lokhu kimi ake ngithi lapha isiloko sisahla lapha kumdaweni so awufisi ukuthi mhlawumbe akubize uEzra ephethe ngifuna ukuhlala naye etafuleni khulume nami eplojini lami ngizikhulumele mina ngoba njengamanje I'm not angry with him. To me, uzosho leyo nto omunye uzoba nombono wakhe ngoba bebemphendula. Mina ngiyafisa ukukhuluma naye epagini lakhe ngiziphendulele kubantu abebekhomenta. I receive people from UK beza kimi eZimbabwe begibela intaba yami baye eHollywood. Bengithi ngizokhuphuka namakhandela ami ngiza kuwe ngathi abantu bazosuka bethi hayi senze advertiser. Mina ngisuka ekseni ama kidnapper esembizile. Ngoba bambambe eStanderton bembiza bethi sine radio ozofuze uzokhuluma kuyo kunane TV siyathanda indlela obeka ngayo we want you to host one of our programs of our new radio ngiyathanda ukukhuluma yabona njengoba umbizela ngiyasaba ukungena eGoli okhuluma bensaba ukuza la kumele akhuleke besisaba nomama izolo ngiyalela umama ungena lapha ezothenga amaphilisi akhe eBP angisinama BP iskidney chip kodwa ngoba nithenze ukukhuluma eradioweni la yini lento le TV noma kuyini TV nithenze ukukhuluma lapha ngathi ngiyaya nyofansi yakhona mama sifasi yakhona uyabona mfuna ukutshela mina idlozi lami mina lakhuluma ekseni ngathi mina wonke unamanye amadlozi obumnyama bokhokho bamabafa bengabayanga asebefuna ngingayikhuluma eradioweni nga-ignore mina le report nalo mbono from my spiritual connection ukuthi uhambo lwami luyingozi kwaba ingozi ukukhuluma eradioweni kanje kunamadlozi angafuni into zesilungu ngathi swine ngithengiceda lapho sengifuna ukhiye ukustarta i-Range Rover ngihamba ngadinga mina isikhiye about 1.5 to 2 hours thanda yona lethi ukuthi ngadinga isikhiye sokustarta i-Range Rover hayi isikhiye sokustarta imoto ngadinga isikhiye so starta i-Range Rover about 2.5 hours or 2 hours isikhiye satholakala nasi sitholakala sengixabana nabantwana ngathi mina ngathi ngisuka lapho ngihamba ngayolayitha amakhandela ami nginamakhandela mina engiwalayithayo mangingazwanga kanti to amadlozi candle ayikho ifeke njengami ngiyasungula iproduct ngiyi-order ngiyibhalele ukuze nawe uyizwisise lapho ngandila namadlozi wonke general ukuthi impilo yami ngwalolu hambo ngiyibeke ezandleni zenu ngalayithi ikhandlela lami eliyimeruni lithi umndawo or indawo spirit candle lamandawo ngalayitha ikhandlela mina konke kulakimi mina ngingumuntu lonke idlozi lilakimi mina kuke abadala bayenza imisebenzi yokuthi amadlozi avumane kimi ngoba ayengizulana ngize ngibe ngisafuna lapho ngithi ngiyazi ukuthi umuntu amadlozi ngathi ukuthi nginekhandlela lami elibizwa lingaka lingaba ngangomlenze wakho nyana libizwa ngokuthi candle bomb lingelezimpi zaka spiritual ngalayitha mina lawo makhandlela awu3 ngisuka ngiyohamba ngathi bogogo impilo yami ngiyibeka ezandleni zenu kule ngozi enithi iphambili kodwa ngihambela ithuba engiliphiwayo mina ngifuna ukutshela usambuzile ukuthi sahamba kanjani ngikidneshiwe mina ngikade ukulayitha amakhandlela ami ngangena imoto ngayikhathela fika eStanderton yimi ngafika kuqala bafonele madoda sengilaba bathi hayi siyeza ukuthi besisuka kude ngingene kule ndawo kuthiwa iSpare lema restaurant abelungu la udliwa khona inyama enye noshukela nani enochatini ngithenge ukudla lokho ngivula ikhompyutha yami ngiyifake la
tuku bafone yeah woza ngapha ndoda besithe sihlangana kuphi bathi garage lithi hayi bengicela nina nize ngapha ngoba sengize nga-order nokudla wozana less 5 minutes ngizifone yaringa ngifakela computer yami sengivule telespain ngiyambona undoda lwana omhlophe ufake i-shirt eli-powder blue ngiyambona nama-lips akhe ukuthi uye lokhuluma nami phakamisa isandla abesenza mayifika ukubingelelwa kwakhona ku-fast unjani mkhulu hey mkhulu ngiyakubona une-content mkhulu busy manje uhlala ku-computer kuyadlula omunye uyohlala opposite nje nathi hey ngiyayibona i-content man hey namhlanje ubhala ngani lapha namhlanje lokho laphana maye khuluma nami kuqhamuka abanye baphethe izibhamu inkalakade ezingaka omunye afike ame omunye ahlale naso kodwa sibambe ngo red gear ukuthi any move bas mangithi ngiyabuka fa emnyango ngale we-Spain bakhona abanye ababili bamile baziphethe nabo ngo-red gear omunye uyabukeka ukuthi ujimile ufake neskipe esimbambayo ukuthi ma ngimbhekile vele ngiyigaqele kodwa kwangenzakala nangu nomunye omude olugodogodo naye umile laphayana ungawumthengiseni ungathi mazi ungawumthengiseni ugodogodo ufakwe nesudu Jehova uNkulunkulu sebawothi lona ngala vela athi yemadoda ningathatha isikhathi lapho ngijahile mina jahile uzanisebenza uzaningapha hawu lo muntu sembizwa kanjena phela umkhulu kumele ahlonishwe hayi mkhulu besicela uze ngapha umkhulu wena ngivele nginukele ukuthi no man indaba ngathi ku-wrong la uyabona la madoda la kiyanya wabona ngiyathemba uyabona ukuthi abukeki edlala abonakala ukuthi serious ingaphi i-app yakho una i-app ifona ngapha amakhadi ebank transfer imali khona lapho ngase restaurant phakathi uzoyibona i-footage transfer imali hayi madoda mina ngikwazi transfer imali lezi zinto ngizenzelwa amakhosikazi ndoda sengiguquda nekhanda sorry ndoda inyanga wena ikhanda ngithe uyabona la madoda abukeke serious ngitanye uyabona serious anda umfana lo nguye yangisize ngihamba nomshana mnyama sheshita mfana vele uyazi iphina ngene leyo account yayino 33,000 faka yonke madoda uyabona ngihamba nge-Range Rover phandle la le moto ukuduma nje iphuza inkomishi ujeki wonke so nisho ukuthi ngihamba ngani namani thatha imali yonke kimi hayi uzobona kufuntile lokho wabe sethi lo munye hayi share thatha u-30 faka 30 awufaka umfana u-30 apha amanye ama-account apha amakhadi nawo wena le babukela emehlweni kuke kudala benza njalo kuthi ukuthi there are some loyal citizens bafona ukhona umuntu angazi noma kwafona phakathi espeya ngithi phakathi espenda endaweni yokudlela omunye kuthi wabona nendawo yayinabelungu basheshe babona ukuthi la ngabantu bakhona kwespace bafone abuya amaphoyisa sabhizi lapho kusadingwa ukuthi angapha amanye ama-account ziphe ezinye imali asho iphoyisa likhuluma emva kwami sanibona madoda we are here on a suspected robbery kuphendule yena lo owayetha ngishesha athi no akuna robbery singabantu baselenke sidinga indaba ze-association wona why right masho njalo mina umphoyisa ngibhekile umphoyisa uyaphenduka uyahamba ngithi no officer I don't know these people I mean I have a problem here ajika abuye umphoyisa mayebuye umphoyisa akhulume futhi lo athi phoyisa ngithe singaba selenke silungisa imali zaselenke eze-association sizokudinga uma ngabe siyakufuna mawuphoyisa ethi uyahamba ngizitshela ukuthi ngoba ngikhulume ngesilungu ngisho ngesizulu phoyisa ngitshela abantu angibazi ngine-problem la abuye futhi athi ndoda sithe uma ngabe sikudinga sizokulandela police station ngimcifeliso so phoyisa lo umphoyisa aphenduka athi hayi okay nizolandela bahambe right mangabe sibuka bangishiya nalezi gebengu lezi sengishilo ukuthi I'm hosted I'm under capture ma ephuma lona athi uyabona amaphoyisa akho asesaba sisabile nawe vele ubona ukuthi la maphoyisa hayi vele la mbona ukuthi sesifile bathi asambeni madoda simthatheni for ukubulawa lo
samba na uyabona ukuthi uyasiqhaphaza wena usiqhaphaza emaphoyiseni wakho amaphoyisa uyasiqhaphaza bathi uyasiqhaphaza wena usiqhaphazile emaphoyiseni sambe babesho njalo kuyasukunywa ndoda angivela ngabona ukuthi ayiphelile yami hey madoda abantu abafazi labakhona family umuntu nje okhuluma isiZulu siyamazi kusukela kudala ngezimpi zenkatha akanqene masubonile phethi isibhamu vele inkabi uyashaya bakuphunywa lapha ngiqonde emotweni emuthi hayi ngena la ngeniswa kule Ford Ranger umfana bamthathe bamngenise kwi Range Rover yami udriver nalo omunye ophethe isibhamu sakhe naye laba abanye bangene kule Golf leli mina ngihleli naba u3 omunye ophethe isibhamu esikhulu nalowo engifonela uhleli ngapha ku driver lo wayethu wazana wayezibiza uSimelane fine basiphuma lapha nabaqonde egarage engine fika ukuthola upetrol kufuneka ikhadi lami leyo mali ababeshile ithela imoto zonke yaqhubeka imoto yaphuma yahamba kuthiwa madoda siye Limpopo ngisuka eThekwini Standard 10 ilaba bembizele khona niyaphe Limpopo imlomo yabesho njalo okay kodwa indlela ibhek khona angithi mina abazi ukuthi mina I'm over nginabo 32 to 35 years ngila eMzansi ngiphila ngamasekhaya mbuye ngalo umsebenzi wami obungoma obunyanga lo ngihambe izwe lonke leli siyazazi ngiphile kakhulu khona eNatal eDurban kunala kodwa ukasho ukuthi ubuya ambatshele vela ambatshele nanokuthi ngiyazi angithi amfuni ukubabonisa ukuthi ngiyabona ukuthi asiye Limpopo ngoba lento enze bathi kimi siye Limpopo what if bangabona ukuthi ngiyabona ukuthi asiye Limpopo vele banginqobo ngaso leso sikhathi ihambe imoto ngibona ingena umgwaqo nayo ibheke iNewcastle mazi sondele eNewcastle ngithi hayi bazongena eNewcastle noma bayidlule ku left ithi Lady Smith baye Durban ijika indlela ngiyayibona ukuthi okay isisithi Utrecht kusho ukuthi isizokhomba abo Friday iya kubo Melmoth ngisithulele bathoda siya Limpopo mazama ndoda sikuphi la ngidaya ngazi ambona hambi imoto kanjani nami lapho qale manje icampaign yamafoni sokufonelwa abantu kufuneka izimali ndoda bheke efenini yakho abantu faka abantu bafaka imali abengafaka uyafa sakubulala imali bona andi transfer iwe 30 lana yami kufuneka izimali kubantu kuyihlobo nabangani nabantu abathanda ihlobo zakho yes fonini yami kufuneka imali uqoqo ikhanda fona kanti kuyadlalwa la makukhulunywa nami ngelihleke uzelo phethe phambili kuyahleka nokanti siku picnic la kanti madoda yena vele unani lesihamba naye engavuza igazi thina sihambi nomuntu eclean hayi ufone abanye mabelo kebelandula bethi imali abanayo kuthiwa kuyophonwa imoto zabo kuyophonwa ya nginenye imoto angizukuyibiza ngegama ngoba yiyo ngihamba ngayo manje eyohlobo thizeni bengiphiwa ngumuntu omunye ongithandayo ile moto ephezulu ayona imotwana nje light nakuma fuel bese beyazi ukuthi ikhona nginayo akukhulunywa nalo ndoda undoda lo hayi kwamina ngamfuna ukumnikeza igift kodwa kwasho ukuthi financially bengekho sharp ngamnikeza imoto ubezobe nayo imali yokunika leyo moto ayihambe iyeswe polish shop yethengiswa sokufanele abasendlini mabe phuthuma lapha baphuthuma ngezikhathi zona lezi ezothi yenza manje sokuyovala abe polish shop afika ngenjani le moto ephonwa ngokusheshsha ngakwenzekeni kufa umuntu hayi asikwazi kuyelana nibuye kahle kusasa emakusho njalo xa imoto yehlula ukuphonwa akumiwe kuthiwa hayi zamani sesibafaka emotweni yabo sibashise that was ipoint yami yokuqala i-death point mabe senjalo abunetha ngeke asimeni madoda kubuye kimi mbuzwe endoda sikuthandile noma usisindile siyakuthanda noma uyasisinda ngoba thina umuntu mayesiboni ucabanga ukuthi bakwenza kanjani babekuthanda ngoba ma umuntu esibona iface thina simdedeli uhamba uclean nje uhamba nathi waphuma igazi ngidahambe nangazi manje njena kulesi simo engikusona ngaphansi kwenu
kunzima ukuthi ngazi noma mphendule imibuzo. Ayasambele qhubeka indlela. Siyofika emfuleni bona babonke ngiyabona. Ndoda babona sikuphi la ngidala ngikwazi la ngiyazi le ndawo. Ngiyabona umfolozi. Mawusudlula abafrayed umfolozi. La madoda labantu seniyeka nizoma la nijombele phansi. Ebrithini lidelela ngeke usurvive ujombela phela. Yes, funa imali madoda kufaka imali. Kuthe kusenjalo kule kodwa sijombiswa phansi. Omunye umama ngimbiza ngodadewethu ngimbize igama lakhe usebenza kwi correctional service ePretoria emajele lamakhulu maximum wafaka u6000 yathamba sadlule kubulaweni kanti wena siyakuthanda noma uyasisinda thina abantu asihlali nabo isikhathi cina umuntu i point of date number 2 khuphuke kufanele imali sokufonelwa manje nasekhaya kufanele nabo babezala nabo bantu baba kufanele imali manje babezala labo kufanele abajikisa amalobolo no abafika abalethi imali imali into efunekayo hey imali efunekayo yebo nokukhipha imali hey lento ayinamali manje ngabe ngikhehlelezi ngabe seyikhiphile imali ayinamali lento hey lama share lawa thenga malini ngamfake serious ufake phela ngiba kuthola space la mfake watch la ngempela mfake chain ngempela ya ngikhokovula ahamba lawa mashare isimanga bashiya labo bathatha manje bathatha linye wash ekuthiwa icartel ucheke icartel ukuthi le mali check icartel imali bathatha icartel ne roller lokho ngangufakile ilo omunye wathi bangakuthatha ngazi noma inyanga yawo yayithe bangathatha ngifake emzimbeni angazi bese befonela bathi wazi obani inyanga la esigqoka amashayi njengawe ngithi ngazi ulo ukhumbulani uMabalenge abethatha ucingo efona uthi yena ufonela uMabalenge yendoda mphetha omunye umuntu ozenza wena la lenyanga ezibiza ukhokovule efaka amashayi njengawe uyayazi athi uMabalenge hayi sinyamazi izinyanga siyazana nje kuma social media sikhuluma ukuthi nje sikaze sithole i-chance yokuhlala noma sibe nesidingo sokuhlala sithoka hayi kodwa niphethe inguzanguza niphethe nje inkalakala lo muntu ngizwa isho njalo bathi bona uMabalenge nginangazi noma bafonela yena masuka lapho sekusho njalo ngivulisa ifoni yami bayibone inamanye amafoto abantu beParliament enzokuvulela wona ngikubonise kodwa ngeke ngaveze elokuzeni mama ngicela umvulele ilokuzeni amafoto lana kule phone yami endala ngabantu abambheke kakhulu basebethini kusukela kudala hey unemali wena manje lethi imali wena mkhulu sembizwa mkhulu seniyeki wena kandoda nemali wena lethi imali wena ngene endaweni esinjena usithi imali lethi imali ngithi hayi mina angeze into yokuthi veza phela mama lokuzeni azobuka uyeke ukujora man lokujora ngefoni lesi ibhadala isikwele azobuya swalini uyathi usejora wena jora noma kufika kuyahlekwa uyabona ayasethuka kakhulu angizange ngazizwa ngisafile noma ngisabile nginabo mina ukufa nganguvumile la la emfike ngaqala ngazizwa sengishintshile namasi yakhuluma nabo mama noma ngikhuluma nomuntu ngizizwa ngathi nginesicanicana ngathi nje into encane ngayiphendula ngeforce noma singasusana manje bese sengibuyile ekhaya sekudlulile sebededele even namanje ngiyayizwa lento le iyafika ngizwa ukuthi no inhliziyo yami ayikho endaweni kungathi nje mambuka nje umuntu wonke umuntu nje zekidnapper wonke umuntu wrong nje mangimbhekile right masuka lapho ukuze ngiyefika kahle ukuthi bakudedela ngoba sithi sewukhipha imali eningi baseche nesikhathi mangabe bethatha iwash yami eCartel a couple of hundreds of thousands bazothola a couple of hundreds of thousands ngizwile lapha bazothola no uzogugla nginalo nasesithombeni lisasele abanye bacheke lapho embonakala khona sikathi man driver liyavela bazo tibe search nginemali engangiphethe
omunye undoda owenza i-Range Rover yabo isevisa ePitoli yayi 55,000 like in hard cash. in hard cash ngoba wayecele khona lokho ukuthi ube prefer ngimnikeze injani i-hard cash than transfer ngoba befuna ukuyenza something bayithole no esikhwameni lapho kunama ngibeke nale jewelry kwakuyikuthi ngithwele impahla into yamangazayo ngibekine impahla lapha nama Louis Vuitton ama Gucci bengine impahla lapha bekuneteki uyalibona iteki leli uGinimba afa eligqokile is 5,000 something US dollars walithenga wona noma wakhumula uGinimba hayi abantu bayangithanda yazi ukuthi mina impilo yami ngendlela empila ngayo nabantu abanye bayangigqokisa abanye libuye phesheya lona lelo labuya phesheya iteki lelo is about 5,665 mangilichecka ngilithenga US dollars zikhona kwi-autop yami ngabantu abanika bengithanda lalikhona lelo teka abalithatha abalazi so ngazibuza ukuthi mina laba abantu imission yabo yayimali kuphela ngathi no imission yalaba abantu kwaba ukuthi bagcine bengikhiphisile imali kodwa kwakuyikuthi bangirekhodise le video bangibulala igama ngoba ngikhuluma kabi ngeintwalo ngoba sengitwala ama radio senze ngena nakubo Nanda FM ama radio nangakubo senze ngena nakubo Khosi FM ngoba if laba bantu kwakuyikuthi bafuna ukuthola izinto ezinokuba yivalue i-jewelry engangigqokile emzimbeni kwangafanele ngabashiya impahla kwakunamakamera lawa abo what not amakamera one uthenga ngabo 80,000 150 and stuff like that nganginawo 2 ama-tripod lawa owathola ngabo 80,000 ayisemotweni abayithathanga lezo zinto so mina ngithi imali ngoba kwakuyikucover ama-expenditures wabo nani nanokuthi vele banayo mission but the main mission yayikungidemolisha igama through ekuthenini ngikhulume ngala mavidiyo ngoba abantu abahamba nami sengiyekiwe kwisiganga esikunumber 3 death point sayifika kunumber 4 death point but number 4 death point kanti lo muntu uyasinda ndoda wami siyakuthanda ngoba esesikutholile sokuvuma ukuthi we dispose of you siqede ngawubonile iface yethu ama identity yethu uzosikhoma matshele madoda nabantwana abawu-20 namakhosikazi ayi-2.5 for now namakhosikazi mangaki kwezami 2.5 nginamakhosikazi ayi-2.5 for now so madoda ngine-belief ne-feeling yokuthi uyabona mangifile la yabukela lo half mangifile la ngine-belief yokuthi madoda mangifile la ngishiya abantu abami 20 shiya 20 intandani 2.5 amakhosikazi ngizoshiya abashana ababhekele impilo ayamboni impilo yami yophelela la esihlahleni madoda baqoqe basheke nami hey mkhulu yazethemba mkhulu kususwe omunye kuthiwa ahlala emotweni unamawala lo kuthiwa uyadubulana asuswe lapho ukuthi angabi khona ngagcile eduzane yes loyo ke ubengathi ujimile makungasokusha kuyabe kungamathathu nje into engathi umbalabala uneface yakhe nje efana uyabona umangoyi mawunganona kahle uyiface lani bayi round umlomo ususala umncane ujimile unjalo lo uyabona phethe sakhe isibhamu esikhulu ngisibone lapha eChina Mall siphethwe ama-security sabe sinombala ongathi uyi-green sinembobo isibhamu sakho mina isibhamu esikhulu konke ethi AK-47 right asuswe lo kuthiwa unamawala mkhulu asambeni bese kufonelwa labana ngale sesele sofakwe isikhathi leso esibekiwe si-deadline makungafakwa mali yahamba nje kuqala kuyofika kumiwe indawo nyayibona phela lapha sisemelmoth la uyakwazi la ndoda hayi ngiyazi le ndawo makungafakwa imali
manje sesiqeda sokufonelwe nalabo abafana abayibo kuthiwa shiyelwa bona bayenza umsebenzi. Amafoni angena sebefonelwa batshelwa inhlamba ezinkulu kabi abantu mabefonelwa kwafakwa i-25,000 eyavela ezimo ukuthi kwanikezwa umuntu ngale imali lwana wathumela omunye ngapha yazenza indlela yokuthi ifike ngale. Ngesikhathi siqeda ukuyitransfer base behleka sengumkhulu emkhulu yini ongasenzela yona siyakubona usebenza abantu abakhulu ngicela ifoni nkosazana lapha mbonise undaba ezitha izikhulu engena emzini yazo. Yemkhulu yemkhulu hayi athi sibonisa bona ayivele ekamereni ayibuyi letha la ngizoyiveza la phansi sizibona lethi ifoni izosiveza. Sengumkhulu yemkhulu manje befuna ungenzele something khona into efuna uzenzele sona mina ngithi bazothi bediscover ukuthi umkhulu phela athi ukubuyisela imali yami nejewelry yami hayi imali igciniwe. Sengumkhulu ikona into engiyijampile khona lapha engangifuna ukuzikhulula khona ukaka wangasavunyelwa nokuthi hayi lapho ukaka kokona vele asavunyelwa asikwazi ukuma la bahambe impela bahambe nami hayi indaba yokudlala. Ngithi laba manje ngizobanyisa lapho ngivele ngisuze ukuthi manje babona usuzele noma ubhoshile lapha zokunyisa bayekele indawo right laba akangikakisi ngizomnyisa sahamba isikhathi vele ngukhande umthuzo vele mfukaka ngisuze kanti ukhandwa kanjani kodwa vele alivele njalo ngigubelele ngifuna ukuzikhulula so iyamvumela mawubhoshile ngizokunyisa wena. Akugcine sethi ayi matata asimeni lapha lento izosibhoshela yabona what I experience nabatshelanga nabafazi laba ukuthi nga-experience into enjani. Bafika lamadoda bame kuleyo ndawo lapho abamakhona and mabema bayehle nezibhamu zabo bazibambile kanje abanye bame emgwaqweni emaceleni ingqondo yami yavela la kungaba ngamaphoyisa la. Akekho abantu ezigebengu ezikakhuleka nezibhamu ezingaka endleleni makungafika amanye amaphoyisa bazothini nalendlela futhi kade bekhuluma nayo namaphoyisa ngale nokungena labo laphana ngathi no man la ngamaphoyisa akhohlakele hayi qeda lapho kuthi esibuyela singene usheshela kahle unasihlama lapha akona upende khona omunye buya check ngazi noma kwakunani lapha nongcela awusihlama la hayi angifisi ukuba nje phakathi kwaleyo ndlela wabakubi hayi ngingeniswe lapha ngcono kodwa babengakuthothi ngoba isikhathi esiningi sasizokuthi abantu mabekidnap abantu bayabashaya benza yonke lento bebakhame benze yonke lemgilingwane mawubasa abantu le photo le yangisindisa mina hayi uyambona number 2 ngiyabona phela ungazombona nkosazana hayi inkosazana kambe uyambona number 2 ngiyambona yes uyile ngapha asidlule futhi sithi uzombona unumber 2 unumber 2 wangisindisa kakhulu. Ngabatshela mina ngathi bathi bona babuye babe ngosomatekisi aba serious ungabona number 2 somthola futhi la nangu unumber 2 wayefuna ukunikeza imine yamalahle eMpumalanga but wena onikwane imine yamalahle let's man bathi hayi angabi nayo kusazolungisa incwadi noma ngicina ngitholile noma ngicina ngingayitholanga uyabona. So nangu number 2 mfuna umletha eclear kahle ngabantu abaphethe izwe leli. Alright, hayi ngiyasibona lezi zinto. Ngase ngibatshela ngathi nina nisakhuluma ukuthi ngabantu bamatekisi abashana baka number 2 laba inkisela la ematekisini inkisela abashana baka lo number 2 lo bayakwazi wena yeah bayangazi anti nimbuza ukuthi ngazobani osazibayo lapha eNatal abaye bakhona hayi khulu shuthi yasebenza ngokuphethela sengumkhulu la hayi isiphumile 25,000 ke sebejabulile ekhamba ngasezimo sahambe nakho
sifika kwenye indawo babuza umfana semkhiphile ngale bamfaka ngaphakithi bambuza umfana nomshana wami yena mfana sikuphi la umfana bethi sikuleli jika mawuzojika umgwaqo lo oya le empangeni ungadlula eMelmoti yazi ngavele phambi kwawo songabamba ubuso ngathi asafa mathuna umfana sibatshela ukuthi uyabona ukuthi sikuphi ngazo all right amfana uyazazi indawo mina ngiyabona ukuthi sijike endundulu siyako lapha abathengisa khona ama-sculpture la usujike bajika impela hayi hambi imoto bayogudla empangeni nanoba bagudla isikayeni bahambe lo ngihambe ngibona mina ukuthi amabhodi athini impangeni le ihambe ithi ngibone ithi yona showe ngingindlovu bangathi baphumile ngidala basesiyoqedwa la baphuma ngebonto ngo-N2 baphume babuye babuyele la baphuma khona ngendlela ababehamba ngayo indlela yafika yathi turn off yathi Verulem yathi Ndwedwe bephumile ku-N2 bathe bejika lapho babebuyela ku-N2 bafika bathi mkhulu sofuna wenze ukuthembeka ndoda kahle besifuna u6 million sifuna 3 million la kuwe imoto yakho le Z4 uyithumele namaphepha ayo awureport police station awureport ndawo ngoba sithatha abantu abakho sithatha abafazi bakho siyabazi sike safika thina emzini yenu eProtea naningalalanga khona lelo la elilanga abasho ngalo sibe sasuka thina lapho sasingekho mina ngazifila lezi zinto ngashift omama sabashifta kule ndawo sasikhona imizi yami fine namaphepha sizofuna ezinye eziwu2 sizokutshela ukuthi iziphi ngene emotweni yakho uhambe siyakulandela nathi siyakhona sohamba kancane nje sikugayitile uthembeke mkhulu anything oyitholayo ulokhu faka right ngiyongena emotweni laphana njengoba ngisho ukuthi ngizahamba nabo mina ngaba strong like ukufa kukhoduze nabo ama-anxieties nama-stress angihlasele sengila ekhaya ngingena emotweni umfana athi emdala le moto yahamba is a Range Rover Sport supercharged autobiography it's a 5 liter dala le moto yahamba shaya imoto lezivele sibaleke ngithi hayi mfana wami asizidrayivele nje kahle njengamanje sihamba lapha beside lezi moto eziwu2 ezisibambile asazi sihamba nabantu abani sothola ukuthi inyeli yaphambili ngithi ngiyahlaba nje imoto bathe bahamba nami vele bayishaya isondo sife ngizozidrivela nje kahle ngasembaqala imoto yabo le ayisikhulula kuyo yayine lambi imoto ama-light wafana enye nemoto angathi reddish enye light elinjengaleli elihlabile elimhlophe eyabo ibine light nje ngathi linobu brownish elinobubovana njengelanga liyoshona so mangihamba phambi kwakhe ngikalile ukuthi liyana GTI yayisisele ngayiboni eyiyo ebihamba nami ile ngangigibele kuyo ene-light elibovana so mambuka ngiyabona uyavumela ukuthi bam-overtake uhamba kancane ngathi lo muntu lo kahambi nathi mambuka umgwaqo lo ojikayo siyale ko-Verulem iyajika ngawo ngavele mina ngahlaba ngafike ngadlula i-toll gate uyazi anginamali bathethe yonke even a-single cent even a-ritual money kunemali engenza ngayo ama-rituals mangenza ukuphakamisa eshintshiwe engama-coins imali yama-ritual mangenza ama-ritual nyabe ngiphethe abo-7,500 angisayibhalisanga ngaleyo mali ama-coin kuphela mhlawumbe uthole ngiphethe u-20,000 ngenza ukuphakamisa ngama-coin kuphela or ngiziphakamisa mina leyo mali leyo sebeyithethe ingama-coin njalo angiyibhalisanga ku-statement bese ngithi umfana mfana asistakanga ngopetroli yayisilayithile imoto sinama-coins asitele ngama-coins mangithi ama-coins bayathethe mntana ngazithi mfadalele nhlanhla leyo mangizodlula i-tollgate livulekile lithe noma lijemile noma linjani angeke utshele tollgate mina ngadlula livulekile so noma wafonelwa lo muntu watshela ukuthi vulela lo muntu akanamali lalivulekile i-tollgate so ngadlula ngayobhaka egarage
into ngifika mpaka egarage liusheli ngaqala ukufona wamafona ayivele ngifonela ngoba nangapha babevula icase eDobsonville ngapha ekhaya yeah ngiyabatshela ukuthi hayi sebendedele but angina fuel. Abanye abantu engibasizayo abandithandayo bafaka 1000 ngathela usisi wami omunye naye wathi uzofaka 300 kodwa wagcina efake 600 naye ngangayazi ukuthi ifakile ngazalibona ekuseni ngoba ngayikhahlela imoto ngihamba ngayo cela ukulala ngoba ngizwa ukuthi udriver kusavumi ila sengiqale khona ukuba nestress manje ngoba mina ngiqale ukuthuka mina sebengiyekile benami nje bengidanzozwa ngakho kanti ukufa vele kuyini ngacela ukulala kwi-center e-town eMaritzburg kwi-garage lelicacile ngiyayazi Maritzburg ngabatshela isitori sami ekuseni ngavuka ngingena emotweni mfana wathi asingene emaphoyiseni sireport athi akuyafana i-case bazasazoyidelay kaloku bethumela emadocket e-Standerton ise-Standerton case singene emotweni silisele ukufika e-Standerton ngangena emotweni ekuseni ngayikhahlela ngifika e-Standerton mina angifikela ngemaphoyiseni ngaya esipela engabanjwa khona ngihamba ngama-socks phansi ngigqoka ibhanti ngangena laphana guys yimi lwa obanje la izolo ngaleza isibhamu benzocela i-footage yala niyigcine or nizonithumela yona emafonini athi niyigcine mbona ukuthi umthetho uzofuna ukuyisebenzisa sibonile le nto thina besisitshela ukuthi kunopresident noma iminister ezodlala base besi-ofarisha ukudla hlalela phana nomfana baletha ukudla kwabo kungena phi lokho kudla lokho okay thinta ngizwe unyama yabo lana noshukela imnandi kodwa injalo ye-SSP ayingizwe ukuthi hayi inhliziyo kungathi nginento emela I'm angry with everybody kwatele wonke umuntu ay ungavumi bathi ithini siniphekhele basiphekhele suka lapho drive ngiqonde engine laba ngithengisa khona i-petrol ngiyocela footage bayigcine ilapho ke suka siyo reporter e-police station e-Standerton ngena police station I'm angry ngikwatele iphoyisa lishiye amaphoyisa alishiyile ngwatshela kahle ukuthi mina la I'm under capture wangathola ukuthi ambe wona semaphoyisa angithi aziwa yibo laba vela amaphoyisa ahlala bekujuta bemaphumile bashintshiwe mangi report icase ngitshela intombazane ebhala statement sami ukuthi ngifuna u-station commander wakho commissioner wakho wena ngifuna area commander wakho wena ngifuna aninamaphoyisa nina la bengisaba nokuzoreporta kini nishiye esigebengwini wabuya u-station commander amtshela amaphoyisa akho izolo afikile angishiya nesigebengu ngwatshela ukuthi mina I'm under capture no it's okay ngabe uvele wasukuma wanamathela kubo hey badubulana lamaphoyisa ngathi babasabile straight but ambablame izibhambezi izinkulu kakhulu lezi mhlambe nina anika audit the right ammunition for your department because mina I understand ukuthi even if bekungasiyo i-robbery or i-kidnap leya amaphoyisa should have questioned izibhamu ezingakana ngoba even ziphuma kuwe la e-ofisini e-police station yakho they have to be assigned for a certain problem for a certain task you can't have izibhamu ezingakana in your area zingakho questionable lokho kukodwa kimi kungenza ngingazi noma nabantu laba bebene-arrangement ngavulelwa ke leyo case but senze njani siku-escort home ngathi mina you have to bear in mind ukuthi anzange nga-escortwa espele anzange nga-escortwa all the way from Durban la abantu lahle khona ngivulelana icala ngihamba zazambele because I was angry with them ukuthi bangishiye laphayana bantu isigebengu right thereafter sengiqedile statement babize u-detective onguye ozophatha icala lami ngumbhele mina bese ngimistake nomazibuko
from the 9th or is the 10th of January ngisazi mawuke wakidnetshwa ikhanda liyaphambana kancane ningixolele mase ngikhulume nezi izinto lapha eziphambeneyo vele abantu abakidnetshwa baphambana phambene ngimlinde ngithi haya ngihambi uzozabuye ngimlinde abuye angithathe siyodonsa i-statement sale eyayitransferile kimi fine sihlukane naye ngihamba until maybe the day before yesterday lebe ndinga khona ngilandelela ubengakaza akhulume nami nokungicheck ukuthi hawu laba bantu njoba wawulaphana kunama messages wabo bekufuna imali beku-threaten ukuthi ungavula ama-case bethintini. What other new evidence we have? Ifone call yami eka-Dr. Mkhulu emfonele ngitshela ukuthi ngikidnetshwe uyukhethelezi ekhona la engizonishela yona. Angikaze ngimthumelele yona ngoba akazalandelela ukuthi yini enye abayifuna iZ4 ngihambisile yini ababeyifuna ngithumelele ezinye izimali ngoba ngayeka mina ukukwenza lokho irregardless of the fact ukuthi bazokidnap amakhosikazi bazokidnap abantu abangcwadi semvulile icala. I'm expecting ukuthi maybe the speed ezoyenziwa umseshi noma umthetho ayizukuba nesidingo sokuthi sengathumelela lezo zinto ngoba nginawo ama-accounts aboqoki holdings so kuzoba lula ukuthi abantu babathola amafoni abangifonela ngawo uyabona. So kodwa kimi ngabona sokuthatha isikhathi. I'm not here to actually blame the law. They've got their own procedures. You might find ukuthi ngendlela okuyiyo it doesn't need that speed. Ispeed izophazamisa indlela yokusesha ne-investigations, whereas mina njengomuntu olinyaziwe I'll be expecting ukuthi basheshe uyabona. So I'm not here to blame nobody, but I thank Nina, this TV, what's the name? AVG. I thank AVG television for privileging me to talk, because ngifuthelene ngaphakathi mangakhulumi ngiba yimpi even to myself. Siyabonga kakhulu bakithi nangu Kokhovula uGundabaloyi bakithi isikhathi eside kangaka bakithi ehleli nathi esichazela baba sesiyaphetha lapha abantu abaningi bayathi kungani sisuka emazweni ethu size la eSouth Africa sizo practice whatever you are practicing singakwenzi kithi ilokho engathi mhlawumbe isikhathi esiningi basuke bekuthathe nje ukuthi silande ukuzobaqola. Ungathini nje wena your comment on brilliant. This is a brilliant question. Mina angizelanga mina ngalandwa ngomunye owabe ku politics ngizomusho igama lakhe ngoba sowafa uPeter Mkaba. Wabuya waseLimpopo babe ngabangani noPeter Tennant. uPeter Tennant esaphila sikhuluma kudala kakhulu singakakwazi nalokuthi okhethelezi bazoke babe izinyanga kudala kakhulu. So uPeter Mkaba ngifike naye abantu baku-introduce kwabanye wangi-introduce kubaba uSteve Danganisithwethe owaye yiminister nsakwazi wayengowamaphoyisa ngaleso sikhathi wazoba ngowesports lawo magama ngiwabiza ngoba abantu abaningi bayakwazi ukuthi bengike ngivakashiswe ngiye emzini yabo, even ama-families wabo angeke asho ukuthi ngenza wrong vele ngangiyinyanga nomngane walabo ngagcina nje ngibaningi but baningi abaconsulte kimi abangama-comrades ngeke ngikhulume ngamagama abo. Akusocala ukuthi mina bangilethile sebengilethile la ngabona nami umzansi nje umnandi igama lami lakhula la kodwa yaconsultwa ekhaya nginentaba ukuthiwa iMagwe iShrine babuya abantu bevela ko-England besiyothandaza khona i-pilgrimage manje ngakithi ngiyaconsultwa nangabantu basekhaya abanye bengilanda la abanye sihlangana nabo khona ekhaya abantu beBotswana bayeza bengilandile khona ngale sinehali wulu la engithatha khona amanzi ami angcwele okuyisiziba sethu sabantu abadala nabogogo. So ukuba lana kusekuthini nini ngithi mina
abanye lokhu bethi hambani hambe ekhaya operation Dudula. Hayi mina ngiright la, mina ngifike ngalesi sikhathi kusazabalazwa nami ngazabalaza khona lokho okuncane. Mina ngiright la, wena ofuna ukuya khona hamba khona ngani. Mina lapha ngisese right la. Okay, ngiyembone futhi la emsebenzini wenu wezinyanga abantu baba nama products angama products ekuthile, abanye banama chemist nalezo zinto ezithile. Mhlawumbe akhona ama products abhekene nawe ngqo uKhokhovula kuNdabaloyi esingathi mhlawumbe siwathenga direct ku. Mina ngiyasungula mina. Ngiye ngabuka ukuthi umuntu nesibani nelight, impilo iyodwa yomuntu iyaludinga uthi lwesibani, iyuthi lwesibani. So kuthe kunjalo ngabuka mina ukuthi makufiwe abantu balikhanisa ikhandlela, makulandwa umuntu ofele esigangeni ebumnyameni, abanye bahamba nehlahla besiyomdonsa elomphafa noma umlatankosi, abanye bahamba nelight besiyomlayithela ngenxa yenkolelo yokuthi indlela yakhe isuka ikholelwa ukuthi isebumnyameni. Ngasungula amakhandela awu 65. Vuma balanda indaba, uvuma amadlozi akhe akhulume nawe, dlozi khuluma, amadlozi candle. Maningi amanye ngiwabize ngesilungu ngoba spiritual mina nya interactor ngibizwe ngoba Las Vegas special nisiyohlangana nabanye ama spiritualist abomhlaba ngokuhlukana kwabo, voodoo ini baningi. Ngasungula amakhandela okuzilwela ngithi ngalight ikhandela lami mina mhlawumbe siyongikidnapper lapho madoda. Amadlozi candle, the candle bomb ekuyikhandela lezimpi zakwamoya libovu. Akutholakala la makhandela siwathola kuwe noma mhlawumbe kukhona emesinyana. Njengamanje into eyenzekayo ngithathe iminyaka ngiwasungula, okungangokuthi mhlawumbe iminyaka isingafika abo 10 15 ngiphezulu ukusungula ngoba somakhandela kuphela. Kunokunye ngikuphekayo kuphekwa kuze kufakwe namabele, sifungisela ubudlelwano bedlozi namabele notshwala obenziwa ngamabele lapho esinevala sangwane okuyinto yesikhonkwane esingekho permanent. Mawuhlaselwa imimoya emibi ekhaya uyayishisa leyanto ukuthi imimoya emibi ingakuhlaseli, kodwa akusiyo permanent isikhonkwane ngoba into yenza uyishise mhlambe insuku zonke kuyikuthi uqosa lemoya insuku zonke, ayisiyo le permanent ukuthi ngesikhonkwane ukuthi imoya ayisangena. Angabetheli ngoba kubethela usadinga imali yami inkulu, bese ngizoba noCishulaka. Impilo yakho ihlala nezenzakalo nje, uyakidnapshwa nje aboKhokhovula kayiteli, uba nezinto ezivelayo nezinyama. Le mpinto ithi impilo yakho inolaka, uyayishisa lento bayiphekiwe iyabe namabele hlobo thizeni, ngeke ngiwasho igama nemithi. So mangithi vala sangane iyabe khona umvala sangane owaziyo, mhlambe impande mhlambe nalokhu okunjengomwawa kunjengewawa okulibholanyana. Angikutshela ukuthi ngifakani, ngizokuye kwambe uyofaka into ezingafakwayo ngoba ngibhizi bayikhuluma vala impilo yakho yonke, busy ngikhuluma bakopa. So umvala sangane aphela esigangeni. Bese ngizoba nomunye i-product bathi vuma idlozi. Kunomuntu ohambe yothwasa idlozi awulivumanga lile ende ugobela wakho lokuthwasisa umnyanga abinandaba ngoba into engiyibukile mina nthwasanga mina yiko lokho ngiyahlala ngiphezulu kwakho. Phela kwami hayi lokwana kwami nomama, hayi lokwana nomama. Uyabona mawuthwasa ngifuna ukutshela abantu abathwasini ungaqeda ukuthwasiswa woza kimi ngizokuphakamisa. Umuntu okuthwasisayo wena naye nikwi-competition mawusuqedile, akafuni ukuthi wena ujike usungugogoma wena usuduma yonke le ndawo yena sesele engaziwa. Uyangizwa lento esho yiloko uyubone abantu bathwasisana sebegcina beyizitha. Okuthwasisayo uzokuthwasisa kugavene isiphiwo sakho ngoba kufanelanga udlule izinga lelane lakhe ngoba kufanele wena uhlale ungumntanakhe. Le nto leyayivunyelwa nina abathwasisayo. Ma umuntu enamandla angakaJesu menza bengangaJesu, yikho lokho akuphiweyo wena wakho umsebenzi ukumenza khona lokho. Yakho sithe sizithola lezi zinto kuwe, kufanele abantu bakubone. Lezi zinto zitholwa kimi, ngizifakile. Ngine Facebook ithi Khokhovula kuNdabaloyi Sangoma, enye ithi Khokhovula Sangoma kuphela, enye ithi Khokhovula kuNdabaloyi kuphela. uKhokhovula kuNdabaloyi abe yi-YouTube futhi. uKhokhovula TV angene ngikidnapile na ucisha nani ntata ama-password wami. Ucisha liyanto kuphela ka-network ngila ngiyakhuluma ngihlezi phezu kwakho ngingameve enyaweni lwakho. Wathi ucishe liyanto kuphela namhlanje ula kwa-AVG. Ngila kwa-AVG ngingameve enyaweni lomuntu.
Siyabonga kakhulu bakithi ngeke sigeqa amagula asemungi bakithi uyohlala khona uKhokhovula usizomema futhi esezochaza bakithi izinto eziningi esichazela imithi ngokuhlukana kwayo isikhathi sisomnika. Ngicela ukubeka nje okugcina uyazi ukuthi mina angisonyanga kuphela esinathu ubona leli English yami nje mangikhuluma ungene kuma network so mina ngikhuluma English angathi ngumntaka ama-grade 30 ngiyangisibuke so ngithi hey indaba ngiyi-navy blue umama wami ungenzeka wandobhe ebalungwini le kwasokuphambaniseka iskini ile nyanga le uyabona ngiyangithi mina ukufundeka kwesesikhathi kuyasinikeza not only isilungu ne-mathematics kusinikeza ukwazi ukuphila nokurizina namhla uzophendula namhla uzokhomenta uyazi ngithumele amakhandlela uzomuntu ethi ikhandlela lika 800 rand lilobha abantu akusokhandlela leliya umuthi uma lidula lela ikhandlela ngene emandiyeni uthenge wona la iswalayita amasi la itelishe load shedding ikhandlela leli mina ngilikhiphila isilo le load shedding ngelokulwa nesimo thizeni empilweni yakho kunekhandlela lami ngilithandayo before ngihambe pencil candlelight uzela umntwana wakhe bright bulala nje esikoleni eshaya konke wangena wazobhala u10 thina sithi ubani form 6 no form 4 aphume nama distinctions o level abo A bodwa maye ngena laphana euniversity seyinqudula akasabone ngoxa kuphela oX uzuzibuze kanti seqomile nisedlala abafana unoma zamantombazana sedla ama drugs akathinti drugs akadlali bafana kana lutho imimoya emibi uthema kuphuma ukuthi uyashaya ushayile bahlala phezulu kwakhe imoya emibi waqala manje ukuthi simphuthazisa akasabone silayita ipencil candlelight ukususa le moya emenza abedoma ngasaboni imali le pencil lona ngilenzela abaship 350 rand bengeke ngilenza abo 800 ngoba abantwana ngifuna kumele bafunde njengami osisini nabantwana umntwana emini uyabedlala emuhle alishona ilanga abantwana labancane abazela omnyaka akakhulumi mamlalisile uyathuka eleli ubone uyathuka omunye vele aqhume akhala ngathi libhombu umlalisile lapho yana kunemimoya emibi ethunyelwa in specifications funa uyehlasela umntwana ofundayo funa uyehlasela umntwana ozelweyo mfuna uyehlasela umthandazi mfuna uyehlasela isalukazi mfuna uyehlasela ubaba noma ikhehla uyayizwa lento so kuleyo ngiphendulile abantwana abathukayo nabalala bekhala imoya emibi ethunyelwa abantwana uthola umamela lemile so uzalale emini ulale emini njengesikhova kwingane yakhe ikhandlela lami lithi umntwana olele kodwa ngilibize ngesilungu sleeping baby ngimlayithelele lo khandlela liyabe livuvuzelwa kunama sachets ahamba nalo uvuvuzela kulwa umlilo lo ovuthayo walikhandlela ukhuluma njengomuntu othandazayo njengomuntu ophahlayo senavele nahamba niphahla nje niphehla siyaphetha siphathele ubabamkhulu akakuzwa omkhulu wakho vele wathatha kuyimithi imsuzwana lapha wafaka waphehla imphaphapha ugwebo uhabula ugwebo udakwa ubhodla uthi inyanga udlala ngathi wena ubhodliswa isikhukhuku wena kudala babefaka umkhele wedlozi into elukwayo ibe uround njengomkhele lesifakayo wakhiwa ngemiyezani nentandela naleya nto lithi nina ukudla kweinyoka kube iround ufake lapha bese uthatha udiyo ukhamba lakho ufake lapha lugqoke bese uphehla ngapha uthela umkhele ekhanda. You are crowning your spirit, you are crowning yourself, you are connecting yourself to the spirit. Akuloku phahla uwedwa nje uthandaza umthandazo ophelela la ekhanda lapho enweleni lezi zewiki uthi wena uthumela kuJesu. Ngiyabonga amadoda, ngiyabonga abazalwane. Ngangidnepa ngicishe iTV yami lapha yana. Ngikhona mina ka AVG ngingameve enyaweni lomuntu. Siyabonga kakhulu lapha na Khokhovula Gundaba loyo. Umchasiseli Siminyemnye sentombi zasemzingwane exhibeni kwakho kwakumayapha. Tonjana zababiro zadlula ngekhanda zacela ukufihli uyikhanda emzini omkhulu kaNoncipha zavuke kuseni sezibeletha abantwana. Siyabonga kakhulu, sinithanda kakhulu. Sazombiza uGundaba loyo bakithi ezonichaza chazela okuningi ngokwehlukana kwabo. Siyabonga kakhulu.